Devagiri Tea presents Devadarshana. स्पंदन वाहिनीरी देवदर्शन पळोचे तुमकां सगळ्यांक काही आमगेल तर्फेन नमस्कार सांगता. आयचे कार्यक्रमांतू तुम्ही भटकळा आसचे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ म्हळ्यार गोकर्ण मठ पळयता आसती. हे गोकर्ण मठाक वडेर मठ म्हूण वरेन जाना पळयताची. तशीची हें एक पुण्यक्षेत्र जावन आसा. हांगा श्री श्री जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्याले तशीची श्री श्री नारायण तीर्थ स्वाम्याले एक पुण्य वृंदावनय पळोवच्याक तुमकां मेळटा. तमद्भुतं बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खददायुधं श्रीवत्सलकंकलशोभकौस्तुभं महारवैडूर्यकिरीटकुण्डलतुषापरिसिक्तसहस्रकुण्डलम् उद्धामकाञ्चं गदकङ्कणादिविरोचमानं वसुदेवैक्षत. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेतनासाय गोविन्दाय नमो नमः. समचरणसरोजं तान्द्रनीलाभुजाङ्गं जगननैतपाणि मंडनं मंडनाना तरणि तुलसीमाला कंजनं कंजनेत्रजं सदयधवलाष्टम इट्टनं चिंतयामि. प्रथम दावन प्रार्थना करून घेवची संख्ये म्हळ्यार आमगेले मूळ मठ म्हळ्यार आमगेले गोपालकृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा वीर विठ्ठल आमगेलो प्रधान देव हांगा आनी नांवान आमगेलो मठ
प्रथमदा स्थापन केलेलं कशें की म्हळ्यार उडपी मठाचे पनवार मठा निमित्यान आमकां नारायण तीर्थ म्हणलेल्या स्वामी दीक्षा दिली. तशींच हांगा येवन मठ स्थापन जालें. मठ स्थापन जाल्या नंतर तांगेले शिष्य गुरु वासुदेव तीर्थ म्हणून घेवन तांणी हे शिष्य घेतले. शिष्या नंतर तशींच जीवोत्तम तीर्थ म्हणून शिष्य घेतले. हांगाच्यानची ಎರಡನೇ प्रथम जावन मठ आरंभ जावन घेवन ಎರಡನೇ मठ गोकर्णांत जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्यांनी मठ स्थापन केलो. अशी स्थापन जायत आजीवरीकच आमगेले हा 23चे मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी जाले. आनी नवान आमगेलो मोठ अगदी चंदायेन रितीन म्हळ्यार आमगेले GSP समाजाक प्रथम जावन हो मठ जाल्लेलो उरता. सर्वांची हे देवाक अनुमती घेवका म्हणून म्हगेले एक तुमगेल्यागे अनुमती प्रार्थना. मुरली सुनिए
तीर चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए। जमुना जल थकित भजो जमुना जल थकित भजो बछाना पीवे खीर बछाना पीवे खीर सुर विमान थकित भजे सुर विमान थकित भजे थकित कोकिल की थकित कोकिल की चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए। कान बजारी जमुना तीर कान बजारी जमुना तीर चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए। देह की सुधि बिसरी गई देह की सुधि बिसरी गई बिसरो तन को धीर देह की सुधि बिसरी गई बिसरो तन को धीर मात तात बिसरी गए बिसरे बालक भी चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए। कान बजारी जमुना तीर कान बजारी जमुना तीर चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए। मुरली धुनी मधुर बाजे मुरली धुनी मधुर बाजे मुरली धुनी मुरली 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 धुनी मधुर बाजे कैसे के धरू धीर कैसे के धरू धीर सूरदास मदन मोहन सूरदास मदन मोहन जानत हो पर पीर जानत हो पर पीर चलो रे मुरली धुनिए चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए। कान बजारी जमुना तीर कान बजारी जमुना तीर चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए चलो रे मुरली सुनिए। आयचे कार्यक्रमांतू तुम्ही भटकळाशचे गोकर्ण मठ म्हळ्यार वडेर मठाचे दर्शन करता आशिल्ले ते आतां एक सान विराम घेवया। Devagiri Tea presents Devadarshana.
Devagiri Tea presents Devadarshana. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आयचे कार्यक्रमांतू तुम्ही गोकर्ण मठ भटकळ आसचे पळयत आशिल्लीं. जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण. म्हगेलें नांव हरिश्चंद्र कामत. हांव उडेर मठाचो प्रेसिडेंट जावन 15 वर्सां आतां आसा. हांगा आमगेलें मठ स्वाम्याल्या आदेशा प्रकार प्रत्येक काम जाता आसा हांगा. आनी आमगेलें मठ हें 1975 इस्वींत म्हळ्यार 445 वर्सां जालीं, 545 वर्सां जालीं. हें मठ फस्ट मठ अशें वचून हें नारायण तीर्थ स्वाम्यान हांगा स्थापन केल्लें. ताजे नंतर बी हांगा बरे जिवोतोम स्वाम्यान बी हांगा मस्त हें काय केलें. दोनूय स्वाम्यान हांगा वृंदावन, हांगा गोपीनाथ न्हंयचे नदी तिरार आसा कळ्ळां. हांगा वर्साक अशी प्रत्येक काम वनभोजन की, कार्तिक दिवकी, वर्धंती उत्सव, वरमहालक्ष्मी व्रत, अशी अनंत चतुर्दशी, अशी मस्त कार्यक्रम चंदायन सगळ्याची योग्य रितीन जाता आसा. आनी भारी आतां स्वाम्यान आमगेल्या 23ने स्वाम्यांनी विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्यांनी सद्याक एक म्हयनो मागशी नवीन यत्तीक शिष्याक स्विकार केला. ताणें नांवां विद्याधीश राजतीर्थ म्हणून नांव दवरलें आसा. आनी तांगेले भेट बी सद्याक फाल्यां भितर हांगा जावचें आसा कळून केलां. योग्य रितीन हांगा हे कार्यक्रम जावचे तशी आमकां पुरा लोकांक सहकार मेळटा आसा. आनीक प्रती म्हयन्याक हांगा प्रती एकादशीक भजनाचे कार्यक्रम 1956 इस्वीन द्वारकनाथ स्वाम्याल काळा धरून हांगा चलत आसा कळून केलां. बाकी प्रत्येक काम सगळी पुरा लोकांक सहकारान योग्य रितीन जाता आसा म्हणून सांगचें बारी खूश जाता. जय जय कृष्ण कृष्ण जय जय, जय जय कृष्ण कृष्ण जय जय, जय जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय, जय जय कृष्ण कृष्ण जय जय, जय जय कृष्ण कृष्ण जय जय, जय जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय. कृष्ण कृपानिधि करुणावारिधि कलिमल भंजन श्री कृष्णा. कृष्ण कृपानिधि करुणावारिधि कलिमल भंजन श्री कृष्णा. कष्ट दूर करी कैट भारी हरि, कष्ट दूर करी कैट भारी हरि, इष्ट दीनुराक श्री कृष्णा. कृष्ण कृपानिधि करुणावारिधि कलिमल भंजन श्री कृष्णा. जय जय कृष्ण कृष्ण जय जय, जय जय कृष्ण कृष्ण जय जय, जय जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय, जय जय कृष्ण कृष्ण जय जय, जय जय कृष्ण कृष्ण जय जय, जय जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय. कमल नयन कमनीय कामपित कमलारमणा श्री कृष्णा. कमल नयन कमनीय कामपित कमलारमणा श्री कृष्णा. कमलज जनका कंस विदारका, कमलज जनका
हंसविदारक कमलालये प्रिय श्रीकृष्णा कृष्णकृपानिधि करुणावारिधि कलिमलभञ्जन श्रीकृष्णा जय जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय केशवनारायण श्रीमाधव गोविन्दा विष्णुमधुसूदना केशव नारायण श्रीमाधव गोविन्दा विष्णुमधुसूदना श्रीशत्रिविक्रमा वामन श्रीधर श्रीशत्रिविक्रमा वामन श्रीधर हृषिकेश हरे श्रीकृष्णा कृष्णकृपानिधि करुणावारिधि कलिमलभञ्जन श्रीकृष्णा जय जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय पद्मनाभ प्रद्युम्न दामोदर संकर्षण हरि श्रीकृष्णा पद्मनाभ प्रद्युम्न दामोदर संकर्षण हरि श्रीकृष्णा पद्मालय प्रिय अधोक्षजा पद्मालय प्रिय अधोक्षजा अनिरुद्धा विशुद्धा श्रीकृष्णा कृष्णकृपानिधि करुणावारिधि कलिमलभञ्जन वೀಕ್ಷकांनो, आयचे कार्यक्रमांतू तुम्ही
ಭಟ್ಕಳ ಅಂತಷ್ಟೇ ಶ್ರೀ संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम पर्तगाळी मठ पळयलस थंय अशें दोन वृंदावन तुम्ही पळयलस. एक पटी स्वतः भेट दिवन हे वृंदावनाचे एक पुण्य दर्शन आमी करचे तशें जावो म्हण देवाले मागताची आयचे हे कार्यक्रम हांगा संपयता. पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार. Devagiri Tea presents Devadarshan.